Hallelujah. Hallelujah. Yeah, put the slide, Baba. So praise God. Praise God. Can we stand for a moment as we make a prayer? आम्ही गडी उभं राहूया आम्ही मागण्या बसवतो. Father, we thank you as each day goes by. मगळा बापा आम्ही तुका अर्गानीचा अरी एक दीस हा बसवतो. You have been teaching us many secrets of the kingdom of God. आमकां जायते सत आनी गुट तूं आमकां शिकयलाय देवाच्या राजा विशांत. Help us not only to be a hearer, खाली आयकोनचे मात्र नाही but a doer of the word. ते उतार कितें सांगता करचे व्यक्ती जावंक And बदल. especially when we refuse to walk in love. केदळा आम्ही नाकारता तुझ्या मोगा. Especially when we continue to walk in hurts and bitterness. केदळा आम्ही आमच्या काय म्हणतात. Especially when we choose not to forgive somebody. प्रत्येक जावन आम्ही विसरून काडटा You ना have been बक्षणे showing वेळार us how dangerous it is. कित्याक हे कितले डेंजरस म्हणून. And this morning you taught us आणि आयच्या सकाळी तुवें आमकां शिकयलें this can be possible by grace through faith, हे आमकां फकत सादी आसा कुरपेचेर भावार्थ दवरले not by our वरवीं, works, न्ही आमच्या कामा वरवीं, not by our mood and न्ही feelings, आमच्या भावना आनी मुडा वरवीं, but a quality decision पूण केदाळ आमी उत्तम निर्धार घेता ताचे that we वयर take according to the word of God. तेय देवाच्या उतरा प्रमाणे. Thank you for teaching us आमी तुका हर गांधी जावन शिकयल्या that this पासून word is near us, कित्याक हे उतार आमच्या लागीं आसा, in our mouth and in our heart. आमच्या तोंडार आसा आनी And आमच्या when we काळजांत choose आसा. to speak that word, केदाळ आमी विसरून करता ते उतार उलोवंक even though it is unseen, जावंक पुरो दिसना आमकां, even though we have no physical evidence, पूण दोळ्याक दिसता खंयची साक्ष ना, but we have the evidence of the promise of God. पूण देवाच्या उतरान ताका बसवण्यात And as आसा. we continue to say it, केदाळ आमी हे पळयता this word हे उतार builds faith in our heart. आमचे ते भावार्थ बांदून हाडटा आमच्या काळजांत. And this grace and faith आणि ही कृपा आणि भावार्थ brings supernatural तरी एक manifestation. अलौकिक कामां पळोवंक As we मेळटा. listen to the word, कशें आमी देवाचे उतर आयकताना Father, I ask you, हांव तुजे लागीं मागता in बापा the name of Jesus, जेजूच्या नांवान let every heart and Hare- every ear be attentive. एरी एक काळीजर एक मौन गमान दिवन आयकोन दी. Speak to us. आमचे लागीं उलय सोम्या In Jesus' name we जेजूच्या pray. नांवान. Amen. आमेन Amen. आमेन. Yeah, please be seated. कारण बसया. So I want you to look at the screen and see our life should be always green. पळया या स्क्रीन पळया हांव अशें येता हे स्क्रीन पळया कित्याक आमचे केदाळे आमचे जिवीत पांचवे जावन आसा जे पांचव्यान. When you are born again केदाळ आमी नव्यान जल्माल्या and God has put His love into you आणि देवान तसो मोग आमच्या काळजांत घाला and made you a new आणि creation, आमकां नवी रचना केला your spirit is perfect and totally green. आणि आमचे काळीज एकदम सारखे आसता आणि पाचवे आसता. So our Christian life अशें आमचे क्रिस्तांव जिवीत is, our spirit is green, केदाळ आमचो आत्मो फसवो आसा but the real battle is पूण न्ही जावन झूज जावन आसा. this red हे जावन हो जागो is the way we think, कितें म्हळ्यार आमी कितें चिंताव is the knowledge that we have. हे कित्याक आमकां समजणी कितें आसा If तें. this knowledge contradicts God's word, कित्याक ती समजणी देवाचे उतरा विरोध आसा then this will become red, ते जाल्यार केदाळ हे तांबडे आसा. and this red हे तांबडे will control your body, हे आमचे बॉडी कूड नियंत्रण which करता. will ultimately control your future. ताच्या परिवार आमचे भविष्य ते नियंत्रण करता. Praise God. प्रेज गॉड. So when a person is operating in agape love, केदाळ जो व्यक्ती देवा सारख्याच्या मोगान मेटा काडटा his decision, ताचे निर्धार his thinking, ताचे चिंताप deliberately, कळीत आसून purposely, कळीत आसून forcefully, कळीत he makes a quality decision तो उत्तम एक निर्धार घेता to agree to God's word. कित्याक देवाच्या उतराक एग्री जावंक. But the same person पूण तोच व्यक्ती has no knowledge of the word. ताका देवाचे उतर समजणी ना. He is moving in the flesh. तो रक्त मासा प्रमाणे येता
and somebody has done something wrong to him, आणि कोणेगी कितें ताका कितें केलें and वायट let's say it is very, very unjust. जावंक पुरो अन्याय जावन It is absolutely unjust. वय अन्याय ताणें कितें करूं ना It was not his mistake. ताचें चूक न्ही Falsely accused, ताचें चूक वापरात गेला put in the prison, जेलांत गेला beaten up, मारला insulted, इन्सल्ट केला persecuted. आणि शिक्षा The दिल्या person went through tremendous loss. जायते ताका लुकसाण जाला Now that person तो व्यक्ती begins to think on all these things that have happened to him. केदाळा खाल अशा विशयान मा तो व्यक्ती चिंता कितें जाला When that happens, केदाळा जाता तशें the person is rehearsing. त्या वेळार पुरा तो परत तेच नियाळ आसा He is rehearsing. परत पाटी वचून तेच नियाळ Whenever you rehearse any bad memory हरी एक केदाळ कितें जाला ते वायट तुम्ही Without your परत knowledge, करतात तुमकां कळीत नासतना there is a power that has got activated तातूंत एक सकत एक उत्पाद जाता by you तुमच्या मरिफात that will come against you तो सकत तुमच्या विरोध येता and destroy you. आणि तुमकां नाश करता That's why the Bible is very clear. त्या देखून बायबलान सारखे सांगला Life and death is in the power of your tongue. जिवीत आणि मरण आमच्या जिबेर आसा So let's say a person is thinking पळया चिंतिया एकलो मनीस चिंता but not speaking. पूण उलयना So I want to say हांव सांगता a म्हाका सांगूंक जाय, person is thinking negative केदाळा जो व्यक्ती नकारात्मक चिंता but not speaking पूण उलयना is more powerful, तो चड शक्तिवंत चड शक्तिवंत than a person who is opening his mouth and speaking negative. कोण नकारात्मक उलयता ताच्या जागी वो व्यक्ती चड शक्तिवंत जावन आसा. Let's take some examples for you to understand. पळया तुमकां समजून जे पडटली उदाहरण आमी घेवया. In the Bible, there's a woman with the issue of blood. पळया पवित्र पुस्तकांत एक स्त्री आसा रक्तस्रावाची स्त्री. She's suffering from 12 years. ती 12 वर्सां जावन कस जाता. She has gone to the physicians. ती डॉक्टरा लागीं गेली. She has spent all her money. तिचे हरी एक पैसे तिने And it is खर्चिले. for 12 years. आणि 12 वर्सां And instead of getting well, she became worse. ती पिडा बरी जावच्या बदला की तिची पिडा चड जावन गेली. So what should be a frame of mind? त्यावेळा तिचे मतीचे चिंता कशी असता. Absolutely negative. खंडित जावन नकारात्मक असता. But पूण one day एक दीस she hears तिने about Jesus. तिने जिजू विशयांत ऐकले. She did not see Jesus. तिने जिजूक पळोवना. She only hears about खाली Jesus. ऐकले जिजू विशयांत. And the moment she hears about Jesus, केदाळा जिजू विशयांत तिने ऐकले. she begins तिने सुरू केले. her engine. तिचे इंजिन स्टार्ट केले. She begins तिने आराम केले. the spiritual power in her favor. आत्मिक सकत तिच्या तर्फेन काम करूंक. What she heard about Jesus कितें तिने जिजू विशयांत ऐकले is grace. ते जावन आसा कृपा. And she made a decision आता तेन्ना तिने निर्धार घेतलो to open her mouth की तुझे तोंड उक्ते करूंक and speak आणि उलयले what she heard. कितें ऐकला ते. Even the 12 years जावंक पुरो 12 वर्सां of worst situation, जायते वायट जाले. the Bible doesn't say. बायबल सांगिना. She kept speaking to herself तिने तिचे विशयान सांगले म्हणून what feelings she was going through. कितें तिका भोगता ते सांगूना. But the Bible says पूण पवित्र पुस्तक सांगता she kept saying to herself, तिने तिका सांगले. she kept saying to herself, तिका तीच सांगून आसली. she did not say, she kept thinking, ती सांगून चिंतून आसली. she kept saying तिने to herself, तिकाच ती सांगून आसली. if I touch his garment, जर तर हांव तसो दोगलो आपटीन I shall be healed. हांव बरी जातली. Now what she kept saying कितें ती सांगून आसली. was no physical evidence. तिका सांगता कांय दोळ्याक दिशी साक्ष Physical नासली. evidence is दोळ्याक दिशी साक्ष her condition is worse. परिस्थिती पाड जाल्या. 12 years, 12 वर्सां she kept saying तिने सांगून आसली. to herself तिच्या her symptoms, समस्ये her problems, तिचे समस्ये that sickness, आणि पिडा the money is gone, आणि पैसे गेले. she is rejected, ती हर एक तिका तिरस्कार केले. she is in a very bad condition. तिचे जिवीत पाड रीतीन आसले. 12 years. 12 वर्सां. But now पूण आता she makes a decision तिने आता निर्धार घेतलो. that she speaks ती उलयता what she heard. कितें तिने ऐकला. And as she speaks, अशें ती उलोवन आसता. she begins to move. तिने थंय जावन मॅटा काडली मुखार गेली. Is it easy? तितले सुलभा. So how did she get up? तर थंय जावन कशें ती उठली थंय जावन. If a woman is bleeding for 12 years, पळया चिंता 12 she will वर्सां not have the strength. 12 वर्सां जावन रक्तस्राव आसल्यार तिका बळ आसना.
So God wants to teach you. ती कित्याक देव तुमकां शिकोवंक शेता When you repeatedly start speaking to yourself, केदाळा तुम्ही तुमकां उलयतात whatever you speak, कितें तुम्ही उलयतात whatever you imagine, कितें तुम्ही कल्पन करतात whatever you visualize, कितें दर्शन करतात when you start speaking, केदाळा तुम्ही उलयतात it activates the spiritual realm. केदाळा आत्मीक संवसारांत कार्य रूपाक देंवता. Now the law said, आता नियम सांगता if she comes out in the open, ती भायर आयली सकटा मुखार then the people have every right to stone her to death. कित्याक लोकांक अधिकार असलो पत्रावन दिवशी मारूंक तिका. Having known this situation, हे कळीत आसून she should come out ती भायर येता गी येत गी or stay at home. घरा रावता गी. Do you think it was easy? तितले सुलभ आगी I'm asking you, do you think it was easy? आ? She ignored the fact. पूण खाले कितले दोळ्याक दिसता तें तिने She नाकारले ignored the side effects. कितें ताचे परिणाम तिने तिरस्कार She केले ignored what can come against her. कितें तिचे विरोध जाता तिने सोडले. She kept focusing on what she heard about Jesus. तिने खाली तिचो ध्यान दवरलो कितें जिजू विशयात And ऐकला that is the battle for all of us. ते जावन आसा झूज आम्हा एकल्याक. When you focus on something, केदाळा तुम्ही खंयच्या विशयांत एक ध्यान दवरतात you got to learn to ignore something. तुमकां कळी तुम्ही शिकाचे कशे कशे ते तिरस्कार करचे म्हणून. Either you focus on God तुझे फोकस देवा वयर आसूंक पुरो रॉंग or focus on the sickness या पिडे वयर आसूंक पुरो or focus on your problem. ना तुझे समस्या वयर. But this lady पूण ही स्त्री kept focusing and speaking तिचे ध्यान आणि उलयताली what she desired. कितें तिका जाय ते What she desired. तिका कितें आशा आसा What ते she desired. कितें तिका जाय Your ते desire is a very powerful tool तुमची आशा आसा एक वरती सकत that when you open your mouth केदाळा तुमचे तोंड उक्ते करतात and you start speaking it, आणि तुम्ही उलयतात the Spirit of God देवा आत्मो will bring those desires to pass. कितें तुम्ही आशेला तुमच्या जिवितान मेळटात पळोवंक मेळटात. Give me Psalm 37:5. Thirty-seven, 4 and 5. Psalms. After 37. Are you ready? तयार आसा तुम्ही. Delight yourself. सौम्यत सॉरी काले बरयला एक मिनिट. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. कीर्तन 37:5. ओके. Read कर. 37:5 ने तुझी वाट सेरस्पराशी परती ताचेर विश्वास दवर आणि तो सगळे करतलो. 4. Read 4. सॉरी. सेरस्परातही तुझो संतोष सोद तुझे काळीज आत्रेकता ते तो तुका दितलो. So delight yourself in your spouse. सोम्यातही आत्रेगा सॉरी तुझ्या बाईलेतही Baile te nahi, go te whatever. संगतीनी तेही आत्रेगा. Is the Bible saying delight yourself in your job, in your children, in your ministry, in your anything, in your money? तो पवित्र पुस्तक सांगता की तुम्ही संतोष या तुमच्या आत्रेग तुमच्या कामाचेर तुमच्या पैशाचेर आत्रेगा म्हणून सांगता की. Delight yourself in the shopping. शॉपिंगार संतोष पाव म्हणटा की आनंद पाव म्हणटा की आत्रेग म्हणटा की काले म्हणटा. So when you delight yourself in the Lord, केदाळा तुम्ही सोम्यात कात्रेकतात आणि तेही संतोष पावतात. He shall give you the desires of your heart. केदाळा तुमच्या काळजाच्या आत्रेक तो दिता. Isn't that beautiful? इतले हे बरे आसा की सोबीत आसा की. Hello, isn't that beautiful? हे सुंदर आसा की. Hello, isn't that beautiful? हे सुंदर आसा की. That you have the desires of your heart? तुझे काळजाचे आत्रेक Yes or no? आसा की ना. They are all puzzled. Or you want the desires of the devil?
So God will give you the desires of your heart. देव तुमच्या काळजान काय आशेन आसा तो दिता. I am not happy. हांव तांचो संतोष ना. Father, do you agree with me? Or you are happy? He will give you the desires of your heart. Are you happy? तो When you are तुझ्या delighting काळजाच्या yourself in the यात्रेक Lord. दिता तांदून खुशी So he आसा. has changed your desires to his desires. Are you happy? He is not only saying happy, but it's also showing sure. Now so many people came on this earth who had desires of God and desires of their heart, and they died and the desire never came to pass. जायते जण या संसाराक आयले तांकां आशा असली देवाची पूण तांच्या जिवितांत ते पळोवंक तांकां मेळना. Everybody seated here have got desires of God. ह्या एकल्यांक आशा आसा देवाची डिझायर. Everybody has desires to work for the Lord. हरी एकल्यांक आशा आसा देवा पासत काम करपाक. Everybody has desires to do something powerful for the Lord. अरे सोम्या खातीर एक वर्ते काम करूंक हरी Father, एक you आशा also आसा. have no? Yes. So are you happy? तर संतोष आसा. What happens after 10 years or 20 years or 30 years you die and the desires are desires and it never comes to pass? जर तर ती आशा जावन ती ओरली जाल्यार काले जाता मागीर. I am not telling Asha of Alvin's wife. Huh? This Asha is hope. Others you say, कोणची आशाचे उलयता ह्यो? Hallelujah. हालेलुया. So how now you have some desires? तुमकां कांय मनी आशा आसा ना? Oh, if you have no desires, you are in a very bad situation. आशा ना जाल्यार काय गी कितें गी वायट समस्या आसात. Do you have desires of the heavenly kingdom? So are you happy? सर्गींच्या राजा I am not happy. हांव ना संतोष. Oma, are you happy? I said desires of God in your heart. Are you happy? देवा विषयांत तुझ्या काळजांत What is the use of having a desire and it never comes to pass? जर तर तुझ्या काळजांत आशा आसा पूण पळोवंक मेळना जाल्यार काले फायदो. I forgot about Brother Hillary. Hillary, are you happy? Having desires of the Lord in your heart? Yeah, so many, but are you happy or no? Joyful? And what happens? Now you're 75, 95 years and still those desires are still... Okay, 120, okay. 120 also, the desire never came to pass. Now what happens? Don't say God's choice. Don't you say God's choice. Sab bill God pe phado. Is it God's choice? देवाची खुशी गी. If the desire don't come to pass, is it God's choice? आमच्या जिवितांतली आशा फुलफिल जायना. Why do you say no? जरा माइक फादर करे, फादर को कोर्ट में लेगा अभी. Yeah. Since it is the word of God, when I believe in that word as it is, there is no doubt that my desires are without doubt I will say they are fulfilled. God never said that. Because I delight in the Lord. By delighting, He will change your desires to His desire. That's all. The desires of my heart. Yeah, He shall your heart. give the- No, let's say you according had, to His will. Okay. Let's say. You had desires of the flesh. You are delighting in the Lord. He will definitely change the Father को मत लगाना. He will surely change those desires from the flesh to God. Yes. Okay. Now you have got all godly desires, Yes. but there is no guarantee it will come to pass. आता जावंक पुरो आमच्या आता आमची कुडीची आशा पुरो आशा आसूंक पुरो पूण सोम्याची उतरां मरिफात म्हजी आतां आशा देवाची जावंक पुरो असो अर्थ न्ही की ती पुरा म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेळटात म्हणून. Now what is running in your mind? Oh, कसो असो सांगता? Then I have to commit, I think. Sorry. When you do this, Yes. commit Uh, your way unto the Lord, trust also in Him, yes. and now Bring it to He, not you, pass. He will. He shall bring it to pass.
हांगा बरयला तुजी वाट सरस्वरशी परती ताचेर विश्वास दवरो आनी तो सगळे करतलो. Yes. So many people do First this part. part. काल हे पहिले मात करतात डिलाइट, What is commit? पण कमिटमेंट बद्धता Continuously following his instructions. Absolutely. So whether it's good time, bad time, whatever it is, you are committed. जर तर आमच्या जिवितान वाईट आसून दी बरें आसून दी आमी कमिटेड जावन आसाचे. So for example, उदाहरणाक they asked me to give me the date. ते विचारले म्हाका तुजी डेट दी म्हणून. In those days, I used to give a date 1 year before. पहिले त्या दिसांनी हांव एक वर्स पहिले दितालो So no matter I'm which part of the world, खंय हांव आसून दी खंयच्या संसाराच्या whether भागात, it's raining or thundering, खंय पावस आसून दी गडगड आसून दी, but I am committed to come to that place हांव ते कमिट करतालो त्या जाग्यार येवंक on that day. त्या दिसा. So that means when I give the word, तसो अर्थ केदळ हांवें ते उतार दिले, I see to it that I keep that word. हांवें म्हाका म्हणजे काम जावन आसा ते In उतार the same पाडचे. way, त्याच प्रमाणे when God has given me a word कशे प्रमाणे देवान म्हाका उतार and दिला, I delight in His word, आम्ही ताच्या उतरात संतोष पावता then He also gives me His desire आणि त्याची आशा दिल्या and He's saying, आणि म्हणता follow my instructions, म्हणजे इन्स्ट्रक्शन सूचना तू पाळ, not by your willpower, नाही तुझ्या सक्तीन but by my grace, पूर्ण माझ्या कृपेन through faith. भावार्था वरवी. And when you're doing that, आणि केदाळ हे करताय surely there will be an opposition. ते खंडी तुझ्या विरोध आसा ते. And when there's an आणि opposition, केदाळ तुझ्या विरोध असता Trust in him. trust in Him. ताचेर पातयेनी दवर He म्हणटा. never said faith in Him. भावार्थ नाही म्हणटा ना, He said trust in तू Him. पातयेनी दवर म्हणटा. So trust is ट्रस्ट जावन आसा when I'm delighting myself in the Lord, केदाळ सोम्यात हांव संतोष my करता. relationship is so deep. म्हजो संबंध सड आणि सड गुंड No matter what happens, कितेंय काले जावन दी, whether I get blessed, हांव बेसावानी I भरून don't दी, get blessed, बेसावानी ना भरून दी, persecution, समस्ये no persecution, परसिक्युशन ना येऊन दी ना, Opposition. विरोध येऊन no दी, opposition, विरोध असा ना जाऊन Whatever दी, happens, कितेंय जाऊन दी, I'm committed हांव कमिटेड जावन आसा to the way of the Lord. कितें देवाच्या वाट्या प्रमाणे. When you pass that test, केदाळ ही परीक्षा मी पास करता हांव then He आणि तेदाळ shall तो bring it to pass. हरी एक ते तुमच्या जिवितांत करतलो. So now in the danger zone, what you saw. आता आम्ही पळयले Hey, just put the slide, डेंजर danger zone. झोनान आम्ही पळयले. Now here, पळय हांगा what God has done is the green part. कितें देवान केला ते पाचवे जावन आसा. Now when in the green part, आणि त्या पाचव्या संगतेर the enemy is coming and putting different kinds of issues and different kinds of tests and different kinds of storm in your life. दुश्मन नाना तराचे समस्ये वादळ आण घालता. At that time, आता त्या वेळार you must ask yourself, तुवें तुका विचारिजे what is your decision? की त्या वेळार तुजो निर्धार कितें, To commit what He said, कितें देवान कितें कमीट करताय की, or you go by your emotions, या तुझ्या भावान कितें सांगता तेच or you करताय, go by your feelings, आणि तुझ्या भोगणा प्रमाणे येताय or you disobey God. आणि देवाक अविधेय जाताय. So now you are no longer trusting Him. ते जर तर तू ताचेर पातयेनी दवरिना, You are trusting your feelings. तुझ्या फिलिंगार पाती येताय, Your mood is changed. त्याला मूड बदलता, Your joy is changed. तुझे आनंद बदलता, Everything is changed. हरी एक बदलता, You are irritated तू इरिटेट जाताय and you make a decision आणि त्या तू निर्धार घेताय contradicting to the word of God. हरी एक देवाचे उतर विरोधच घेताय. My friend, म्हणजे इष्टा you have just shifted from green आता तू to red, and when you keep on rehearsing the wrong thing day and night, day and night, day and night, you are slowly but surely on the way to self-destruction. आता केदाळा तू या पाचव्या रंगा जाऊन तांबड्या रंगा घेताय, त्याला काले जाता तुझ्या जिवितांत किती पुरा झाला परत परत नियाळताय, ताचो परिणाम जाऊन तू नासाच्या वाटे घेताय. So let's see, आता मी पळया you have got agape love, तुझे लागी देवासारख्याचो मोग असा, and somebody comes आणि कोणी येता तुझ्या and does evil to you, आणि वाईट तुका करता, does many things that is really, really painful. कंडी जाऊन जायते तांद दुःख असा, दुःख When that happens, तेदना जाता what will happen to you in the future तुझ्या भविष्यात तुका किती जाता, is not dependent on the devil, त्या सैतानावर अवलंबून ना, not the person coming against you, तुझ्या कोण विरोध आयला ताचेर वचून ना, but it's going to depend on how you respond
to the evil that was done against you. तुझे विरोध वाईट येताना ताका कच्चे रीतीन प्रतिक्रिया दाखयता ताच्या वयर आसा तुझे So the भविष्य. Amplified Version says, त्या देखून एम्प्लिफाईड वर्जन म्हणटा when you have the agape love, तुका ते देवासारखे मोग आसा you take no account of the evil की ते done to you. कोणे तुका वाईट केला तू ते दोरी नाही तुझ्या That means तसो अर्थ you don't pay attention to what is happening. की ते जाता ताचेर तुझे गमान आसाना. That does not mean you that means it's not that you are not able to see it. ताचो अर्थ तू पळयना म्हण न्ही. Your senses can see it. तुझे पंचेंद्रिय पळयतात, Your ears can hear it. तुझे कान ऐकतात, Everything is there. अरी एक आसा. But you choose पूण तुवें विंचलाय to ignore ते तिरस्कार करूंक what is done to you. कितें केला ते ताच्या विशयान. And you choose केदाळ तू विंचताय to focus and pay attention तुजो फोकस आनी अटेन्शन that love does not take any account कित्याक मोग खंयचेय ते लेखाक धरिना म्हणटा. of evil done to it. कितले वायट केला ते धरिना So म्हणटा. my question is every day, तर म्हजे सवाल तुमकां एक दिसा you are a good person तू जावंक पुरो बरो मनीस, and might be devil is using your next door neighbor तुका जावंक पुरो तुज्या शेजारीक उपाय or in करता your family ना तुज्या कुटुंबाच्यांक, or in your play group तुज्या मागण्याच्या or मनशाक, in your job. तुज्या कामातय Somebody कोणी एकल्याक who is causing pain जो कोण एक तुका दुख दिता and doing wrong to you. आणि वाईट करता, सुख करता. Now the question is, आता सवाल कितें म्हणल्यार the person has done what he wanted to do. ताका कितें जाय ताणें केलें, How are you going to respond? त्या जाल्यार तूं ताका कशें प्रतिक्रिया दाखयताय. The moment you take into account what others have done to you, केदाळा ताणें कितें केलां ताका तूं प्रतिक्रिया दाखयताय, you are on the green side. त्या You जाल्यार are on the red side. तुवें तांबड्या बागाक येताय तूं. But the moment you say, no matter what they have done, I choose to ignore it, I choose to operate in love, I choose to use grace through faith to forgive that person and reconcile with my God. केदाळा तूं कितें केलां ताचेर गमान दवरी नाय, तूं भावार्थान कुरपेचेर भावार दोन आनी आगापे लावन येताय. Now God will bring those desires to pass. तेन्ना मात तुज्या जिवितांत कितें देवान आशा घाला Because पळोवंक मेळटा. you are committing yourself कित्याक तुवें तें कमीट केलाय, निर्धार to केलाय, continue consistently agree to God, निरंतर देवाक एग्री जावंक, trust in Him, पातयेनी दवरनूक ताचेर, and that will bring things to pass. तेन्ना मात तुज्या जिवितांत तें पळोवंक So मेळटा. what is the test? तर परीक्षा कितें, If you are replaying the memory, तर तुवें रिप्लेइंग द मेमरी, रिप्लेइंग परत उडस करता. परतन परत उडास करणो जो. Then I go and tell this sister, आणि वचून हांव त्या भयणीक सांगता you don't know what Peter has done to me. कितें म्हाका ह्या भावान केला तुका I कळटा. go and tell the father, हांव फादरा भाऊ सांगता, Father, this man is translating and preaching, म्हाका प्रिचिंग, but you don't know what he has done to me. म्हाका काले म्हणून कळ्ळें, सॉरी. आयकॉन सोमा चीज दिवं नाका. All this he cannot hear now. Everything he was hearing. Now when I'm talking about him, he cannot hear. See, can you see practical? Can you see the situation, how practical it is? When I'm telling father what he's doing, he can't hear. Now he's showing this. Ignoring him. See, that's how it should be. He showed you practically. When I'm telling the real truth, even though he's done it, he's saying, I can't hear it. So the question is, आता सवाल कितें how many म्हळ्यार times do you rehearse the old memories? कितले फावटी आमी आदी कितें केला ते आमी परत परत नियाळता. Brother Hillary, I'm telling you about Peter. हांवें सांगलें म्हज्या विशयांत, And you are also saying, no, you are also saying, तो पीटरने मखाई त्याने 2 वर्ष पहिले तशीच केलं. Then I'm going to talk to him. तो पीटरने 5 वर्ष पहिले तसं चाललं. So whoever I'm going and I'm rehearsing, and they are also putting more petrol. Huh? So now what is happening? My rehearsing. आता काल जाता म्हज्या विशयांत. And the world says you should go and share your issues with somebody. You will feel so good. You empty what is there inside. You don't empty vomiting to somebody. You have to vomit, go to Jesus. Don't go here and there.
संसार काले म्हणटा तुमचे काले असा एकामेका वांटून खान घ्या एकामेका खाली करा म्हणटा त्याला बरे समाधान म्हणटा पण ब्रदर म्हणटा तुका एकामेका हांव वचून सांगिना ओंकी- उद्द. देवाचे Don't blame उतर me. सांगता एकामेका ओंका वचून ओंकी नाका ताच्या बदला जिजू सोडा म्हणटा Because Jesus says, cast all your burdens, कित्याक- all your pains, all your unjust suffering, everything unto me, because I am the one who cares for you. कित्याक हरी एक तुझे अन्याय कित्याक तुझे ओझे हरी एक कितें वायट आसा म्हजेर सोडू हांव तुजी जतन घेता म्हणटा. Has anybody ever shared something of your bad memories to your close friends? तुम्ही कोणी म्हणी तुमचे जिवितान जाल्ले वायट एकामेका तुमच्या क्लोज फ्रेंडा संग आतां वांटून घेतला. Now let me give you an example. पळय तुमकां एक उदाहरण दिता. The daughter is newly married पळय नवे काजा जाला and she goes to the husband's house. आणि ती गोवाच्या घरा येता And then the mother-in-law said something to the girl. आणि सासूमाई कितें तिने सांगले The father-in-law said something. आणि मावान कितें सांगले Husband said something. आणि गोवान कितें सांगले. Now the daughter will pick up the phone to whom? आता दू कोणा कॉल करता फोन काणून Okay, she speaks to the mother. पळय ती आवय कॉल उलयता Then the mother is saying, then what happened? आणि आवय फोन पुरा करून जाल्या ताच्या उपरांत कितें जाता She's asking, then what happened, Baba? आणि कितें जालें विचारता Then what happened, Baba? आणि कितें जालें जालें Yeah? वय गे Do one thing. एक काम कर You come home. तू घरा ये. Now is the mother giving a counseling from the word of God or from emotion and feeling? आता आवय खंयच्या रितीची काउन्सिलिंग दिता देवाच्या उतरा प्रमाणे गे तिच्या भावांना बघना प्रमाणे So is she getting the truth or is she getting facts? आता खंयचे तिका सत मेळ्ळे की ती फॅक्ट फॅक्टवर नदर Now when the daughter is going on saying first day, second day, third day, new things. Now if the mother is not stopping her, what will happen? She is rehearsing again and again and again her memories. जर तर दू फरात हे पहिल्या दिसा दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या शेत सांगून आसा तर त्याला काले करना आसा कितें आदी घडला हरी एक परत परत मनान ते रिहर्स करून. Okay, she said it. पळय तिने सांगले The mother said, don't cry, Baba, everything will become all right. आवय सांगता काही रडा नाका हरी एक समाज जाता म्हणटा सारखे Will it become all right? ते जाता की सारखे. So she calls the uncle. आता Uncle Hillary. अंकल कॉल करता आमच्या. Uncle Hillary is saying, Baba, listen to the word of God. Don't do all this. आता तो सांगता देवाचे उतार आहे When you're hurt, केदाळा तुका दुःख असता there is agape love in you. ते तुझे ते देवासारखं मोग असा Activate that love. तो कार्य रूपा घाल Things will change. केदाळा बदलाता And परिस्थिती begins to explain to her. आणि स्वका समजून दिता. Will she like Brother Hillary? ती आता Uncle Hillary? अंकलान लाईक She will करता like की whom? ती कोणाक लाईक करता अवयगी ब्रदर. Then she goes to Peter the counselor आता मजे लागी आयली काउन्सिलिंग करूंक. and he says, I see a vision. हांवें सांग आता कोणे शी टोल्ड मी सोल्ड विजन You are telling the vision. तू नाही counselor. काउन्सिलर होय विजन कोणाक मेळ्ळें. ओके I saw a vision. Everything is all right, Baba. हांवें म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां हरी एक सारकें जाला म्हणटा हांव. So she's going home happy. त्याला संतोषान ती पाटी येता. And that day, double things are happening. त्या डबल धमाका जाता डबल. Now what is he saying? आता हांव काल सांगून आसा See, you are quiet now all this time. आता तुम्ही मौन आसात. Now this is time you start opening your mouth and give back. आता काले करा तोंड उक्ते कर फाटी देवसर कर. Somebody said, कोणी सांगले I cannot stop the birds from flying over my head. कोणे की सांगले म्हज्या सुकण्याक म्हज्या माथ्यावयर मुझे सुकनाक नाही, जंगली सुकनाक. सुकण्याक म्हज्या माथ्यावयर न्ही Ah. म्हज्या माथ्यावयर उबोवचे रावंक जायना म्हूण. But I can definitely stop that bird making a nest on my head. त्या पूण एक काम करूंक जाता त्या सुकण्यांनी म्हज्या वयर गूड बांदीन हाडल्या बरी रावंक जाता. Can you stop? वय गे. So when she is rehearsing and rehearsing and rehearsing, is the nest getting built up? आता ती परत परत उडास काडटा जाल्यार ती काले करना आसा गूड बांदून आसा. Ask your neighbor, how come you are balancing that on the head? कशें I तुज्या have माथ्यार seen तूं people बॅलन्स taking करना. vodka with water. But you are taking the nest everywhere, balancing. अरे तुज्या माथ्यार कशें तूं बॅलन्स करून रावून आसा तूं विचार का म्हाका गूड
दिसता की You गुड did not tell about modka with water. Modko? मोडको कोळसो मोडको ना सांगे ना. बुडको लोगी काय म्हणतात अरे during when I used to come to Mangalore when I was small, Jeppu Bapal, the water was very far. आम्ही खांद्यारा हाडटाले अशे कोळसो And, कोळसो and they used to put on the head, one on top of the other, and walk. हा कोळसो आम्ही कोळसो म्हणजे कोळसो असले पहिले ते मडका आम्ही कोळसो म्हणटा Ah. माथ्यार काले कोळसो धरतात की कसो या गुडू पहिले आणि आता उद्या घरा येता ना म्हणून आता काय जाता मोडको ना कोळसो ना सॉरी कोळसो ना कोळसो पण नेक्स्ट असा. आता काले असा कोळसो ना पूण गुड असा माथ्यार Are you understanding what आता I'm saying? समजाता की आम्ही सांगचे So if you got that reason, पूण तुम्ही असे परत परत ते चिंतून असल्यार you are repaying the memory yourself and to others, आणि तुम्ही चिंततात आणि हेरांकी सांगतात and what has been done to you. आणि किती काले केला तुझ्या विरोध Now what are you doing? आता तुम्ही किती करणार आसात Taking the wrong things done to you and you're keeping an account. अरे एक किती झाला ताचे पुरा लॅक तुम्ही दवरना आसात भितर When you keep that account, केदाळा तुम्ही ते लॅक दवरला भितर you हेरांनी have fallen into the bait. तेदाळा तुम्ही त्या काय म्हणतात गरी एक शिरकातात The trap is on. केदाळ ट्रॅप उक्ते जाता You are out of love तुम्ही मोगात जाऊन बाहेर आसात and you just got disconnected with आणि God. आणि देवात जाऊन संपर्क तुटता तुमचो Just pause for a moment and think. इल्लो वेळ मौन राहून चिंता There is not a single person in this world who has not gone through negative things that have happened in their life. या संसारांत एकच एक व्यक्ती असो ना त्याच्या जिवितान नकारात्मक संगती जायन असताना असचे So it will definitely come. खंडित जावन आसा But the question is, पूण सवाल कितें म्हणल्यार when it comes, केदाळा ते जाता what are you going to do with the negative? त्या नकारात्मक वेळा तू कितें करताय Are you going to continue to rehearse? तू परत परत तेत नाही हालताय Are की you going to remember that memory? तेच परत उडा साडटाय Are की you going to keep speaking about it? अरे एक त्याच विशयन उलयताय Or की might be you have done something wrong. या जावंक पुरो तुवें कितें वायट केलें Are चूक you केला going to take that again and again and get into guilt आणि परत परत ते सांगून तुझे ते कांतोणी and दवरताय get into self-condemnation? आणि तू कसं तू गुन्हागार करताय Or go to Jesus and ask for forgiveness या जिजू ते येसून बक्षाणी सरताय and destroy the transaction? आणि किती असा पुरा ट्रान्झॅक्शन तू नाश करताय झाला What do we do? पूण आम्ही कितें करता So from now on, if anything bad has been done to you unjustly, जर तर आज तावन कोणी तुमच्या विरोध अन्यायान तुमका कितें वाईट करता तर is it a good news or a bad news? तर ही बरी खबर की वाईट खबर The good news is, बरी खबर कितें म्हणल्यार if you operate in love जर तर तू मोगान मेटा काडटाय and choose to forgive that person by faith, आणि भावार्थान विंसून करताय ताका बक्षूंक गो then you're growing. त्या जाळा तू वाटताय Then you're growing. त्याला तू वाटताय Then you're growing. त्या जाळा वाटताय Then you're growing. तू वाटताय Then you're growing. वाटताय Then you're growing. वाटताय So to grow, do you need negative things coming against you? त्या देखून वाढोंक तुझ्या विरोध नकारात्मक संगती येतात Do you need? तर गरज असा की म्हजे विरोध नकारात्मक संगती येवच्यो वाडोंक Absolutely. खंडीत जावन In my life, म्हज्या जिवितांत I was hardly 3 months or 4 months old, हांव 3 या 4 महिने आसलो देवाच्या उतरान and things began to go wrong. म्हज्या जिवितान पुरो सुख जावंक सुरू जालें वायट Opposition started coming. अरे म्हजे विरोध आयले I remember म्हाका उडास येता in those days I used to share my testimony. त्या वेळार म्हणजे हांव साक्ष दितलो And in my parish, आणि म्हज्या इगर्जींत at 3 o'clock in the afternoon, 3 वरां दनपारां they would have the Divine Mercy ते prayer. डिवायन मार्सी मागणे असले And they would open a book ते बूक ओपन करताले and they would read about 15 or 20 pages. ते 15-20 पेज वाचूंक असले They have to read it and it would take 45 minutes to 1 hour. ताका एक 45 जावन 1 घंटो लागतलो And then they would go home. आणि ताच्या उपरांत घरा येताले So one day I said, can I share my testimony? I was just new. Nobody knew me. त्या दिसा एका दिसा हांवें विचारलें म्हजी साक्ष हांव दिजे गी म्हणून हांव नवो जावन So आसलो I gave my testimony. आणि म्हजी हांवें साक्ष दिली And then I said, can I say a small prayer? आणि ताच्या उपरांत सांगलें एक ल्हान मागणें करता And amazing things happened. आणि त्या वेळार जैतो बऱ्यो संगती घडल्यो So that person who was conducting, जो व्यक्ती ते मिटींग चलयतलो he said, why can't you come every Monday and give us a small talk? त्या हेरी एका सोमारा येवन आमकां कितें ल्हान एक तुवें उतार दिवन वचो
So when I had that on Monday, केदाळा त्या सोमारा दिसा we were only 15 people. ते काले 15 जण Next Monday became 30 people. ताच्या उपरांत 30 जण ऐकलो Another Monday it became about 60-70 people. 60-70 येयलो Because as the word of God was being preached, केदाळा देवाचे उतार प्रगट झाले more and more people began to experience the touch of the Lord. चढ आणि चढ लोकांनी देवाचो तो अनुभव केलो By the fourth week, चौथ्या हप्त्यांत somebody came and asked me, एकलो येऊन म्हजे लागीं विचारलो how can you preach the word of God कशे देवाचे उतार प्रगट करताय when you don't have the certificate? तुझे लागीं सर्टिफिकेट ना Have you done a course? तुवें कोर्स केला की I said, no. ना Can you tell me where can I get the certificate? तुवें खंय मेळटा म्हूण सांगयात की सर्टिफिकेट So they told me you have to go to the seminary तुवें सेमिनारीक वचपाचें and you have to do the training. तुवें ते ट्रेनिंग करूं तरबेत करूंक And that's how I landed in the seminary तशें हांव तरबेत करूंक सेमिनारी गेलो to get the certificate. ते सर्टिफिकेटा खातीर 3 years later on, I came with the certificate 3 वर्सां उपरांत हांव सर्टिफिकेट काडून आयलो and I started sharing again. हांवें परत उतार प्रगट सुरू केलें But the persecution never stopped. पूण ते पर्सिक्युशन दुसरोनी रावना But after years, I now begin to understand आतां वर्सां उपरांत म्हाका आतां कळ्ळी जालें that persecution is a Lord showing me that He has a great, mighty purpose and plan in my life. कित्याक दोगदीन म्हाका आतां कळ्ळी जाता कित्याक देवाचेर म्हजे विरोध जायते एक वर्ते एक योजन आसा म्हूण. विरुद्ध नाही, मुझ्या खातीर. म्हजे खातीर दोगदोन And that persecution is meant for me to grow into the character of Christ. कित्याक ते दोगदोनी आयल्या वरवीं म्हाका काले जाता म्हण हांवें म्हजे स्वभाव जेजू क्रिस्ता बरी And that can only happen केदाळ जाता म्हणल्यार if I operate in love. हांव त्या मोगाची मेटाव काडल्यार So when I'm in love, केदाळ हांव त्या मोगान आसता I don't hate the person who comes to against me, म्हजे विरोध येतल्याक हांव द्वेश करना but I forgive पूण हांव बक्षिता and bless आनी आशिर्वाद दिता and continue to do what God has asked me to do. आनी निरंतर देवान कितें सांगलां तें हांव करता So years came, years went, वर्सां आयली गेली पाशार जाली but I never stopped. पूण हांवें रावना Persecution began to increase, दोगदोनी चड आयली issues began to increase. समस्या आयले चड But wherever I went, पूण खंय हांव येता I kept this as the foundation of my life. हांव खंय गेल्यार मोग म्हणल्यार बुन्याद हांव घट्ट दवरता So love केदाळ मोग does not look at the opposite person's performance, कोण म्हजे विरोध येता ताचे परफॉर्मन्स पळयना whether he's doing good तो बरें करता or he's doing bad. या वायट करता Love मोग only gives दिता to make the other person best. अनेक व्यक्तीक तो Hey, बरें hey, करता listen, the question is not what can he give me to make me better, but agape love says, what can I do to make the other person the best is agape love. सवाल कितें म्हळ्यार तो म्हाका कितें दिता ताचे वयर न्ही हांव ताचे बसत आगापे मोगान कितें करता तें गरजेचें जावन आसा कितें करन कितें करन तेका बेस्ट ताका बऱ्यांतले बरें कशें दिवचें तें जावन आसा देवा सारकें मोग Hallelujah. हालेलुया So when a person is coming against you, जर तर एकलो व्यक्ती तुमच्या विरोध येता are you thinking to make the best in him, ताका बऱ्यांतले बरें करूंक पळयतात की or are you thinking when will this fellow fall? केदाळा तुमी आशेतात ओ केदाळा पडटा म्हूण I'm asking you, come on, let's talk. हांव तुमचे लागीं उलोवन आसा उलया If you understand जर तर हे तुमकां समजता your top priority is तुमचे प्रामुख्यता जावन आसता the one who is coming against you, जो व्यक्ती तुमचे विरोध येता you must तो खंडीत जावन go out of your way तुमच्या भायर येतात to bless that person, कित्याक ताका बेसांव do घालूंक good to that ताका person, बरें करूंक give the best to that person. असल्यांतले बऱ्यांतले बरें दितात When you do that, केदाळ हे तुमी करतात your flesh has no power over you. तेदाळा तुमचे रक्त मसाक तुमच्या वयर अधिकार You आसा ना are crucifying the flesh, तेदाळा तुम्ही तुमची रक्त मास तुम्ही खिळायतात and now you start growing in the spiritual world. तेदाळा आत्मिक संसारान तुम्ही वाटतात So are the best people for you. जर तर कोण आमच्या जर तर तो कोण आमकां बरो व्यक्ती जावन आसा Who is the best person in your life? आमच्या जिवितान कोण तो बरो व्यक्ती The very person who comes against you Zo- and gives you tough time is the best person in your life to practice agape love, and through that practice of that person, you are growing in
multiples. जो कोण तुमचे विरोध येता तो व्यक्ती तो व्यक्ती जावन आसा कित्याक त्या वेळार तुमकां एक अवकाश जावन आसा तुमचे देह असलो तो देवा सारके सो मोगो उपाय करून ती परीक्षा पास करूं. Now a question. आता म्हणजे सवाल When something comes against you, पळया कितें की तुमचे विरोध आयले what is your prayer? तुमचे मागण्या कितें आसता? God, get me out of this. देवा म्हाका हितून भायर काड. And what should your prayer be? Lord, help me to practice agape love so that I can grow and become more and more like you. आमी आमचे मागणे अशें जाय की सोमिया म्हाका चड आनी चड तुज्या मोगांत वाडय कित्याक ह्या मोगा वरवीं म्हाका तुजे बरी जायचे जावंक. Hallelujah. हालेलुया. So hardships, opposition, problems, storms, are they supposed to come into your life? तुमच्या जिवितांत कष्ट दोगदोनी समस्या येतात येवंक आसात Yes, they will come. ते खंडीत जावन येतात. From now on, pu- are you supposed to be scared or excited? तर ते समस्या हे दोगदोनी येताना तुम्ही भियाचे की उत्साही जायचे उत्साही जायचे की बेजारांत आसाचे या भियाचे एक्सायटेड. I'll tell you, you start practicing that, हांव तुमकां सांगता जर तर हे अभ्यास करतात you will discover, कारण तुम्ही सोदून काडटात तुम्ही सोदून काडटात God's plan and purpose in your life through those journeys. तुम्ही त्या वेळार कितें देवाचे उद्देश देवाचे योजन या पैना वेळार तुम्ही सोदून काडटात. See, I am very, very fluent in speaking in English. पण हांव बरे फ्लुएंट इंग्लीश उलयता. I have problem to speak in Konkani. म्हाका कोंकणी इल्ले उलोवंक इल्ले I have got कस problem to speak in Hindi. हिंदी उलोवंक इल्ले I have कस got problem to speak in Marathi. मराठी इल्ले कस But पूण the next 3 months, आनी 3 महिने उपरांतले where do you think I'm going? हांव खंय येता? I'm purposely going हांव कळीत आसून येता into the places ते जागे जावन आसात which is tough, ते कठीणायचे hardship, कष्ट आसात trials, समस्या आसात troubles, प्रॉब्लेम आसात uncomfort. कम्फर्टेबल ना Now, ते tomorrow, by the time I reach night, तुम्हा I'll be wearing a sweater. काल फाल्यां राती हांव पावतना म्हज्या आंगा स्वेटर आसता कित्याक कठीण ते हिंव आसता. Because the temperature is about 12 degree. जावंक पुरो तेंचे टेम्परेचर 12 डिग्री. So which one is better? खंयचे दर बरे? I'm not going to Bangalore. I'm going to Ranchi. Mangalore is better. So staying in the city is better or going to the tribal area is better? काही आमच्या सिटीन रावचे बरे की त्या भितरल्या इंटिरियर एरिया याचे बरे भितरल्या ट्रायबल. So where do you think I'll grow? तुम्ही काही वाटतात Are you understanding what I'm trying to say? कितें तुमकां समजता की हांव कितें सांगूं कितें खुशी व्हरता म्हूण. Okay, put the next one. We'll come to know. Put the next one. Reframing the response. परत आमची प्रतिक्रिया All these years, आम्ही इतल्या वर्सांनी my response was in the flesh. म्हजे हर एका प्रतिक्रिया रक्तमासा प्रमाणे Now that आसले. I understand, आता म्हाका कळी जालें I must reframe आम्ही परत ते रिफ्रेम करूंक आसा my response. म्हजी प्रतिक्रिया. Now, when I respond केदळ हांव प्रतिक्रिया दाखयता with hurt, दुखीन offense, मोन दुखोन bitterness, कोटसाणेन anger, unforgiveness, ना बोगसाणेन am I strong? Am I strong or am I weak? हांव वीक त्या वेळार हांव बोळादीक आसता की अस्कत आसता. But what is your senses saying? पूण तुजी इंद्रिया कितें म्हणटात? Now, Sandeep is working in the ministry, पळय आमचो भाऊ संदीप मिनिस्टर काम करता. and for no reason I'm screaming at him. हांव कारण नासतना ताका उलयता बॉम्ब मारता. He doesn't open his mouth. तो ताचें तोंड उक्तें करिना. And he's saying, Lord, thank you for teaching me. तो सांगता सोम्या हांव तुका अर्गान दिता शिकोवच्या पासून. And softly but surely he forgives me and blesses me. आनी तो जावंक पूण हळू तरान म्हाका मागता आनी बक्षिता. In the eyes of everybody, आनी एकल्याच्या लोकांच्या दोळ्या मुखार has he become a victim? तो सलवाल्या बरी दिसता. Victim, what is it? सलवाल्या न्ही Salwara is okay, victim lost. म्हळ्यार- But victim means गुलाम न्ही gulam nahi. Very, very eka त्राणच ना. अस्कत डरपोक, askat. अस्कत बरी दिसता.
अपराधी विक्टम सलवालोगे Salvallo. Now, who looks like a victor? कोण जैत्यवंता बरी दिसता कोण जिंकल्या बरी दिसता संदीप, कौन दिखता है जीता? आ? हाँ? आ? अरे जोर से बोलना, डरता है क्या? बोलना, अरे बोलना. आ? ओके, दीपक. दीपक, हाँ? संदीप दीपक I keep forgetting names. जरा माफ कर देना. ओके, अभी आँख से कौन जीता दिखता है? डोळ्या मुखार कोण जिंकल्या बरी दिसता तू गी ब्रदर फॅक्ट In the eyes of the world, who is the winner? संसारी मुखार कोण जैत्यवंताला जिंकला But पण because he understands the truth, केदाळ आता का सत कळी झाले who is the winner? त्यातनं कोण जैत्यवंत जिंकलो Who is the victor? कोण सलवालो त्या दाळा So look at the life of Joseph. पळया जुजेचे जीवित Every time things go wrong, हरी एका पोटी त्याच्या जीवितांत वाईट जातले. not because he did something कोण wrong, ताने किती वाईट केला म्हणून नाही but पण there are people, his own brothers, coming and doing something wrong. लोक आणि त्याच्या भावानी येऊन त्याचे विरोध केले As a slave, the master's wife does wrong. त्याच्या ते गुलामपणात असताना त्याच्या बाईले He विरोध is put केले in the prison, there also wrong. काही जैलात गेले तेही वाईट झाले There he has helped the slave, the prisoner. He also forgets him, and that is also wrong. काही सांगाती असलो ताण Wrong, विसरलो wrong, 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 wrong. How long? 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 How long to take? गेल्या री How long to सुख take? सुख सुख कितलो How long to take? How long to take? How long to take? कितलो तेंपर्यंत How long? Even if you are not asking inside, the mind is rowing. How long? How long? Now, Praise God. now, Joseph is saying to his brothers, जुजे म्हणता आपल्या भावांक I don't want you be afraid of me. तो सांगता म्हजे म्हजे म्हाका तुम्ही भिये नाकात म्हाका लागून भिये नाकात I want you to understand पूण हांव तुमकां समजयता whatever you did कितें तुम्ही म्हाका केला was surely evil. खंडीत वाईटच But even though you did evil, पूण जावं पुरो तुम्ही वाईट केला in the eyes of God, देवा मुखार he had a powerful plan. पूण ताका बरे वर्ते एक योजना He आसा allowed that evil to happen to me कित्याक ताणें सोडलें म्हज्या जिवितांत जावंक तशें because कित्याक through this journey, ह्या पयना वेळार he not only did good to me, तितले बरें केल्लें मात्र न्ही but he brought his purpose and plan in my life. कित्याक ताचे योजन आनी उद्देश म्हज्या जिवीत And हाडलो today, if I'm in this position, कित्याक आज हांव ह्या जाग्यार आसा it is only because of God who is with me. कित्याक ह्या जाग्यार आसूं कारण जो देव म्हज्या सांगात So, with आसता your eyes, you can see evil done, जावंक पुरो तुमच्या दोळ्या मुखार तुम्ही म्हाका वायट केला म्हणून but behind me, पूण फाटल्यान with me, म्हज्या सांगाता around me, म्हज्या भोंवतणी my God म्हजो देव helped me म्हाका देवान कुमो केले to make the right decisions कित्याक त्या वेळार सारखे निर्धार घेवंक and continue to forgive you, आणि निरंतर बुक्षणे continue to do good to everybody. आणि हे निरंतर बरे करूंक हेरेकल्यांक And the result is, ताचे फलितांश हांव today I'm a governor of Egypt. या इजिप्त हांव गव्हर्नर जाला So, how do you know your promotion is great? केदाळा तुमकां कळटा तुमचे प्रमोशन वर्ते म्हणून Again and again, unjust things are happening. केदाळा तुझ्या विरुद्ध अन्याय जाताना Again and again, people come against you. परत परत तुझे विरोध येतात You look like a victim. जाऊन पुरो तू You सोलवले look like harmless. तुका काही ना You look like you have no power. तुका सकत ना म्हणून You look like weak. तू यसका दिसताय But you make a decision. पण त्या वेळा निर्धार करताय Love, मोग करूंको love, मोग करूंको love. मोग करूंको And when there's love, केदाळा तो मोगो the second part of the coin, the other part of the coin is forgiveness. एका कोयनाचे अनेक भाग मोग असल्या बरी अनेक जाऊन नाव बक्षाणे So when you're doing forgiveness, केदाळा तू बक्षीत आहे the natural mind says, स्वाभाविक मन म्हणता you are giving in. तुवे सोडले You're not even arguing. तू आर्ग्यू करनाय You're not even justifying. तू नीतिवंत मग सांगी नाही You're not even proving तू प्रूव्ह करनाय that you are innocent. तू इनोसंट म्हणून With your mouth shut, तुझे दोन न बोन with your
attitude. तुझे स्वभावान It looks you're guilty, man. तू पळंग You deserve it. तू कांदवणी You have done it wrong. जायचे असले But तुवें the person केलें is wrong. saying, अनेक लोक व्यक्ती म्हणटा हे तो डरपोक है. ओ भिवकुरो ए दीपक डरपोक. ओ भिवकुरो ए डरपोक. ये भिवकुरो ए डरपोक डरपोक ये डरपोक. बिवकुरो, ए डरपोक. भिवकुरो हिम्मत है तो आर्ग्यू करके दे. जहीर असल्यावर आर्ग्यू कर. Now let's say आता पळय इंडिया Deepak is arguing with me. तो भाऊ दीपक ब्रदर लागे आर्ग्यू He is करता arguing and he is saying I am right. तो म्हणता हांवें केले सारखे म्हणून And both of us are arguing. आम्ही एकामेका आर्ग्यू करता हांव. And brother Hillary is saying, आणि ब्रदर हिलरी म्हणता brother you are wrong. Deepak is right. तो म्हणता तू ब्रदर तू चूक आसा तो सारको हा म्हणता. Now did he win? त्याला जो जिंकलो He is right, so he win. तो सारको आसा त्या देखून जिंकलो. But did he actually win? पळोवंक गेल्यार तो जिंकलो की Is our life about arguing and proving our case? हे आमचे जिवीत येते की आम्ही आर्ग्यू करून आम्ही सारखे म्हणून दाखोवचे की Did Jesus argue? जेजून आर्ग्यू केले की Was Jesus always right? तो जेजू अरे एका वेळा सारको असलो वय की But did he prove? जाल्यार दाखयले की Did he argue? आर्ग्यू केले की Or दid he keep his mouth shut? ताणे काय लागले तोंड दंपले की Come on, talk to me. उलया. Isn't Jesus looking totally a victim? पळयताना जेजू एकदम सलवल्या बरी They even challenged him. Hey, if you are the Son of God, come down. तिथे चॅलेंज घालता तू देवाचो पूज जाल्यार सकल देव म्हणतात. How many challenges? कितले चॅलेंज ताका How many taunts? कितले How many insults? कितले How many निंदा abuse? कितले विरोध अरे एक But Jesus refuses to react. पूण ताणे काय गेले हरी एक तिरस्कार केले He प्रतिक्रिया is दाखवून. continuing to walk in love ताणे मोगाची मेटा काढली in your life. आमच्या जिवितान. Are you interested in winning the argument? तुमका जाय की आर्ग्युमेंट जिकोंगो You will surely win the argument. खंडी जाऊन तुम्ही आर्ग्युमेंट जिंकतेले But that आता. does not mean तसो अर्थ नाही in की the spiritual world तुम्ही आत्मिक संसारात you won it. तुम्ही जैते वन म्हणून You just got into the trap. तुम्ही ट्रॅपार पडल्यात. In the eyes of God, पूण देवाच्या दृश्यमुखार what is your strength? तुमचे बळ कितें. When you do not argue, केदाळा तुम्ही आर्ग्युमेंट करनात when you do not give in, तुम्ही पाठी दिनात you are only operating in love. तुम्ही एका मेघाची मेटा काढतात. You are refusing to take the bait. तुम्ही त्याला ते किती ते काय म्हणतात बेट Girl, घरी 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 You are काढून refusing- तिरस्कार करतात. You are refusing the trap of the devil. त्याला सैतानाच्या ट्रॅप तुम्ही रिफ्यूज तिरस्कार करतात. But the moment you reacted, केदाळा तुम्ही प्रतिक्रिया दाखितात. he has legal right त्याला ताका कानुनात्मक अधिकार असा to destroy your life. तुमचो जीवित नाश करूंक. Please understand, my friend. त्या देखून दयाखन समजा म्हणजे The इच्छा battle is not according to your reasoning, केदाळा झुजू तुमच्या according मनात to your नाही. intellect, according to the world, संसाराप्रमाणे नाही तुमच्या according जाणवेप्रमाणे to नाही. what you feel. किती तुमका बघता ताचे प्रमाणे The नाही. real battle is, नीज झूज जावन आसा. are you still going to submit to God? तू तयार आसा की सोम्याक देवाक सबमिट करूंक. So how quick are you going to forgive? कितले And how वेगी long are you going to stay with unforgiveness? कितले वेगी तू बक्षिताय या कितलो वेळ तू ना बक्षान रावताय. That is the battle. ते जावन आसा झूज. What do you do? कितें आमी करता. Second point, दुसरो patience. सोसणीकाय. Patience is सोसणीकाय म्हळ्यार constantly, निरंतर consistently निरंतर having the same attitude, तत्सो मनोभाव whether it's people जावं talking तू- against you तुझ्या विरोध उलयता पळोवन जावं पुरो or लोक some situations coming against you. अरे एक फारीच तुझे विरोध येता जावं पुरो. Patience is tested in two things. सोसणीकाय वरी दोन संगती परीक्षा जातात. Either it will come from people जावंक पुरो लोकां जावन or it will come through things. जावं वस्तू जावन. But in both these things, पूण दोन्ही संगतींनी they come against you तुझे विरोध येताना when your faith is tested केदाळा तुझो भावार्थ परीक्षा जाता. to get you into a different attitude, into a different feeling, into a different emotion. कित्याक तुझे नाना काय म्हणतात डिफरंट नाना तराचे ॲटिट्यूड मनोभाव भावाना वयर. Please, in that Goa
retreat, तुम्ही दायकन गोवा रेतीरेर FIJCM, there are FIJCM गोवांत 29 episodes on these topics, या विषयांत 29 टॉपिक्स आसात especially about patience. प्रत्येक जावन सोस्तिकाय विशयान Because patience will reach you to maturity. कित्याक सोस्तिकाय असल्यार तू तिरासनार पावताय Patience will take you into the supernatural. कित्याक सोस्तिकाय असल्यार तू अलौकिक Patience will reveal to you God's plan and purpose in your life. सोस्तिकाय असल्यार मात देवाचे योजन उद्देश कळी Every time you went into impatience, केदळ ना सोस्तिकाय नमी आसताव every time you went into impatience, ना सोस्तिकाय नसताव you not only lost the battle, तुम्ही झुज सलवातात मात्र नाही you destroyed what God had planned for you. किते देवान किते योजन केला तुम्ही नाश करतात योजन So a person in the natural, संसारी रीतीन स्वाभाविक रीतीन when the test comes regarding patience, केदळ सोस्तिकाय वयर परीक्षा येतात he is very, very passive. त्या वेळार तो पॅसिव्ह क्रियात्मक नाही He is very, very slow. तो एकदम सवकास असता He quickly gets into impatience. तो घडयेन ना सोस्तिकायच्या वाटेन The येता word patience means सोस्तिकाय म्हणल्यार I step back, हांव फाटी येवचे but I'm very active. पूण हांव कार्यरुपार आसा But it is not external, it is internal. कित्याक भायल्यान न्ही भितरल्यान So he is putting pressure on me, आता हांव ताचेर दबाव घालता provoking me प्रवोक करता to react. तू कित्याक प्रतिक्रिया दाखोव So I take what is come, कितें हांव कान घेता ताणें कितें दिल्लें but I don't give back. पूण फाटी हांव दिना I absorb it हांव ते भितर कान घेता and give it to Jesus. आनी काले करता जिजूक दिता Remember, patience is going back, सोस्तिकाय म्हळ्यार हांवें फाटी येचे absorbing. म्हळ्यार वोंड काणगोनचें हांवें Patience सोस्तिकाय and kindness, आनी कायंडनेस दयाळाय they always go together. ते सांगाता वेतात They are twin brothers. ते बाबाव So I am slowly. back. हांव फाटी येता That's patience. सोस्तिकाय Refuses to retaliate. ते दळा नाकारता प्रतिक्रिया दाखोवंक Kindness is going forward दळा दयाळाय मुखार येता to do good to the person who came against me. जाका बरें करूंक तुजे विरोध आयला त्या व्यक्तीक So how do you checkmate the devil? तर चेकमेट कशे दिवेत सैतानाक When the devil comes against you, त्याला सैतान तुजे विरोध येता accuses you, तुजे विरोध provokes you, does everything to irritate you. इरिटेशन करता you go back. तू फाटी ये It is passive. ताका पॅसिव्ह क्रिये ना From outside, it looks passive. पूण बैल्यान ते पॅसिव्ह It क्रिये is नसल्यार passive दिसता from outside. पूण बैल्यान ते क्रिये From नसल्यार दिसता inside, पूण भितरल्यान It is extremely active. तो एक्टिव्ह जावन आसा So you भितरल्यान want to give back. तुका मन आसा दिवंक फाटी I will keep everything under control. पूण हांव हरियेक नियंत्रण दवरता I will be passive. हांव पॅसिव्ह जावन आसता I will absorb it. हांव कान घेता I'll take the help from हांव Jesus, सोमियाता हांव कुमो कान घेता Holy Spirit. पवित्र आत्मो And the very battle where the battle was, केदळा ते जावन आसा झुजा वेळार now I go forward आता हांव एक मॅट मुखार काडटा with kindness. दयाळ्यान Kindness is when a person moves to do something good for the other person. दया म्हणल्यार कोण विरोध येता ताका हांवें बरें करचें जावन आसा Now, आता that kindness also will qualify, दया असो मुखार सून येता मुखल्यान ताका घेता not daya, Baba. Daya is a Daya. mercy. मर्सी काइंडनेस The fruit of the Spirit. Come on. बरेपण गे Birmodni. ते पिटी काइंड काइंड बरे बरे Barepon. Okay, barepon. बरेपण So barepon is बरेपण आसा when you move forward to do good to the person who is coming against you. केदळा जो व्यक्ती तुझे विरोध येता तुवें करचें जावन आसा ते जावन आसा बरेपण But the kindness will not qualify पूण बरेपण मुखल्यान ताका वचना if it is not backed up with goodness. तर थंय बरेपण ना बरें करण्यो ना जाल्यार So now, आता what is goodness? तर बरेपण म्हळ्यार कितें Kindness is successful only it is backed up with goodness. That same act of kindness without goodness is fail. काइंडनेस बरे तरान काम करीचे जाल्यार हांवें ते बरें करण्यो करूंक आसा ना जाल्यार ते काइंडनेस फेल जाता For example, goodness. पळया एक बरेपणाक एक साक्ष Let's say उदाहरण I am helping somebody. पळया चिंतया हांव एकल्या कुमो करन आसा The problem gets sorted out. ताचे समस्या परिहार जाले But in my mind is, पूण म्हज्या मनांत
I will help him. हांव कुमक करता I will help him हांव कुमक करता build my relationship with him. हांव ताचे संबंध दवरता And one day, आनी एक दीस I will take what I want and he won't even know. कित्याक म्हाका कितें जाय हांव ताचें जावन कण घेता ताका कळीत नासल्या बरी So even if I'm doing good, जावंक पुरो हांव बरें करता what is the motive behind that? पूण उद्देश कितें ताच्या फाटल्यान फायदो So if somebody is doing something good, पळया कोणें आमकां एक बरें केलें do you know the motive behind that good? त्या बरें केलें सो फाटल्यान उद्देश कितें आमकां कळीत आसता Okay, let's say there's a widow. पळया चिंत्या एक विधव आसा She's beautiful. ती बारी सोबीत आसा So some men want to help her. एकलो व्यक्ती तिका वचून एकलो नाही, some men. सामो एक दादलो म्हणे इल्ले मुनशा. मनशा एक नाही, इल्ले मुनशा. थोडी मनशा तिका कुमो करूंक आशेतात They want to help, ते तांकां कुमो करूंक जाय but the motive is पूण उद्देश I should get something in return. म्हाका काले मेळटा फाटी तिचे जावन म्हणून So now, even if he's doing good, जावं पुरो तो बरें करता his focus is where? पूण ताचो फोकस या ध्यान के आसता Okay, lust. लास्ट या काम Yeah, something or cheating or her husband must have left some property. So let me just deceive her and ask her to sign and then get the property, everything. Cheating and all that. But showing he's doing good. जावं Are you understanding what I'm saying? समजता की तसो ध्यान काही असता ताच्या काय म्हणते कुडी असो पुरो कुडीच्या वडण्या विरोध या तिची आस्त भितर घालूंक जावंक पुरो ताच्या वयर असता वय गे So kindness by itself is not qualified. त्याकडून काइंडनेस असल्यार मात आमी क्वालिफाय जायना Kindness should be backed up with goodness. ताच्या ते जायचे जाल्यार ताचे बरेपण आसाचे ते So love has got, love is patient ताका मोग जावन आसा सोसनीक and love is kind. मोग काइंड जावन आसा So when I say love is patient, ते जाल्यार मोग सोसनीक म्हणटा हांव when the attack begins, ते जाल्यार तो वेळ येता he goes back, हांव फाटी येता absorbs everything, आणि हरी एक कण घेता भितर gives it to आणि Jesus. जीस दिता External action बायले कार्य is looking passive, क्रिये नाटल्या बरी but inside पूण भितरल्यान extremely active. भितर ऍक्टिव्ह आसा क्रिया जावन आसा Did you follow? समजता Now the next step is आता दुसरे moving forward मुखार एक मुखारेचे to do something good to that other person. कोण एका व्यक्ती बरे करचे Let's say चिंती आम्ही सांगे चिंतिया somebody is talking bad about Peter पळय चिंतिया म्हणजे विशयांत कोणगी वाईट उलोवन आसा ऐकलो and really spoiling his name, म्हणजे नाव पाड करता and it's going on. आणि ते जावन तसा So first action पहिले ऍक्शन फाटी येवचे to absorb, तो काणगोनचे not give back, फाटी दिवचे नाही give it to Jesus. जिजोक दिवचे And then he says, Lord, आता म्हणटा सोम्या I have to be kind to this person. हांवें म्हाका ताका कायंड जावंक जाय So the Lord says, तर सोमी म्हणटा this person is in trouble of financial. तो आर्थिकान कितें समस्या आसा त्या व्यक्तीक So do one thing, तू एक काम कर take 30,000 30,000 and give it to him as a आणि gift. ताका एक गिफ्ट देणे जावन दी Now, आता is he giving that 30,000 आता तो 30,000 दिता to solve his problem समस्या परिहार करूंगी or because the Lord told him to do it? सोम्यान कितें सांगला त्या देखून करना सागी So his motive is not to get something from him in return, आता उद्देश जावंक पुरो ताचे जावन कितें पाटी मेळटा म्हण न्ही but to bless that person पूण आशीर्वाद करता बेसांव so दिता that his flesh want to give back, कित्याक म्हजी रक्तां सांगता पाटी दिवंक dies मोरता the moment he blessed him. केदाळ हांव ताका आशीर्वाद दिता Did you understand what I said? हांवें सांगलें तुमकां समजलें Hello? Did you understand what I said? My flesh might get irritated. So my flesh is saying, give back, give back, give back. So you're saying, flesh, I want to teach you a good lesson. I'm going to go out of my way and do agape love by going and blessing him in his finances, which is in a trouble. So did he deliberately go and solve his problem by sowing good seeds in finances? कळ्ळें गे केदाळ समस्या आसा केदाळ हांव त्या वेळार
कळली तासोनी म्हाका मोनसाच्या म्हणजे रक्ता सांगता ताका फाटी दी फाटी दी फाटी दी पूण हांव देवा सारक्याच्या मोगान आसल्या वरवीं हांव एक फाटी काडटा आनी पयले स्विकार करता आनी सोम्याक दिता आनी बरेपणाचे मेळटान पयले कायंडल्यान दाखयता आनी ताका कितें गरज आसा ते 30,000 ताचे समस्या परिहार करूंक देवान सांगला ते हांव दिता ते जाल्यार म्हज्या रक्ता मसाक हांव मारता. Before that, you gave one more example that about the widow. Same person in the another example. Yeah, he's He's helping the widow with But the intention Motive of is wrong. taking advantage of Yes. out of it. That so is a here different he is case. giving to kill his flesh by going out of the way to bless that person. So when he's doing this, his motive is not that I'll get something back from him, but I will teach my flesh to shut up because I'll bless him. Because the flesh says, for what he has done, you must curse him. So you're saying, Lord, you said, bless those who curse you. So Lord, how am I going to bless him? I will go out of my life, out of my way, to give him something that I have, which will bless him. Case, Uh, whether that widow had troubled that person, no, the that widow, he the told widow of is his- very simple. Ah. And this person, the motive is, I will help her, help her, help her, help her, and then get into a relationship where I can take what I want. Okay. There, the question Possible? of patience did not come there. That No, means. no. For whom? A widow's case, no. She is not under pressure. She did not go and ask for help. This person is going out of his way And to helping. help her because his intention is To- not the help, but what I can get from her in the future. Future. Did you Yeah, understand? Yes, yes. Yeah. हा. Sorry. आता ब्रदर सवाल जावन असले ते विधव स्त्री एक दिताना ताचे मेन देव पळयता तुजो उद्देश लोक- Uddesh is the Uddesh. right word. उद्देश Uddesh is the right word. पूण आमी संसार रितीन पळयता ताचे कार्य पूण देव तुजे मोटीव या उद्देश पळयता हांव जर एक विधव स्त्री आसा म्हजो उद्देश आसा अरे एकल्यांक तिका कुमो करचो पूण म्हजो उद्देश काले आसता एक दीस हांव तिचे जावन फायदो जोडटलो म्हणून त्या देखून अनेक ब्रदरान म्हाका उदाहरण दिलें आमचे रक्तमास कशें मारचें म्हणून कळ्ळें की केदळा त्या म्हजो विरोध येयला व्यक्ती म्हजे विरोध येता तो समस्या आसता केदळा समस्या आसतना म्हणजे कूड काले म्हणटा ताका फाटी दी जाल्यारय म्हजो देवा सारको मोग म्हजे भितर आसल्या वरवीं हांव तें बरेपण कायंडनेस दाखोवच्या खातीर देव म्हज्या मतीर काले घालता ताका कुमो करूंक ताच्या वरवीं म्हज्या रक्ता मासाक हांव मारता आनी देवाच्या मोगा वरवीं ते बरेपण हांव जाल्लें हांव पळयता तें So in the natural, आतां स्वाभावीक रितीन patience look सोंसणीकाय पळोवंक दिसता absolutely passive, जावंक पुरो क्रिया करिना म्हणून very slow. जावंक पुरो सोकावस It triggers तो ट्रिगर्स and explodes. आनी भायर येता In God's view, पूण देवाच्या नदरे मुखार the spiritual power of patience आत्मीक सकत जावन आसा सोंसणीकाय stabilizes. स्टॅबिलायज जावन आसा एक निरंतर एका Do लेवलार you आसता remember the fridge you used to put, in those days you used to use a stabilizer. स्टॅबिलायझर इज वी गॉड Why? कित्याक When the current goes high, केदाळा करंट चड येता the stabilizer maintains. स्टेबिलायर काले करता त्या When the current goes low, करंट लो आयल्यारी it still stabilizes. स्टेबिलायज करता So patience So- is your stabilizer for faith. त्याक भावार्थाचे स्टेबिलायझर जावन आसा सोंसणीकाय ते सारक्या मापान नियंत्रण करता So the more and more you focus on patience ते चड आनी चड आमचे ध्यान सोंसणीकायेवर आसता in that midst of battle, समस्या मध्ये you are growing like Jesus. ते जाल्यार आमी जेजू बरी वाडावळ पळोवचे You पळयता are growing your character like Jesus. आमचो स्वभाव ते जेजू बरी बदलता If there's no battle, ते जर तर झुजना there's no question of patience. ते सोंसणीकाय आसूंक साध्य ना Patience cannot grow without a battle. सोंसणीकाय झुजू नासतना वाडावळ घेवंक जायना Faith can grow without a battle.
भावार्थी झुजून असताना वाढाना. Because when you confess with your mouth and believe in your heart, केदाळा तुम्ही तोंडार उसारता आणि कालला सत मानतात and you do it every day, आणि एरी एक दिसा करतात like a farmer, सगळे रयता बरी you are growing your faith. तेदाळा तुम्ही भावार्थ वाढवून आसात. But remember, पूण उडास दवरा every time you grow your faith, केदाळा तुमचो भावार्थ वाढता there will always be a test. तेदाळा परीक्षा आसा. The test will not be yours, त्या टेस्ट तुमच्या वयर नाही, it will always be a test of your faith. तुमच्या भावार्थाक ती परीक्षा असता. And when the faith is getting tested, केदाळा तुमचो भावार्थ परीक्षा जाता भावार्थाची, your patience will come to your rescue. तेदाळा तुमकां सोसणी काय तुमकां राखोंक येता. You must check out. हे पळया तुम्ही. When I am being tested, केदाळा म्हाका परीक्षा येतात, the enemy is trying म्हजो दुस्माना वरवीं to get me into hurt, तो दुखो येता, get me into offense, मोंदक येता, get me into unforgiveness, ना बोगसाणे दवरता, get me into jealousy, मोसो get me into जाता, envy, envy, get me into lust. All lust these ari things he's trying and trying and trying. हरी एक But at that time, पूण त्या वेळार if you are operating in patience, जर तर त्या वेळार सोसणी काय दाखयताय you are the winner. तर तू जैत जाताय, You are growing. तू वाडटाय. So can you grow without a trouble? तर आमकां वाडावळ पळोवंक जाता की समस्या नसताना, Can you grow without a test? त्या परीक्षा नसताना वाडोवंक जाता, Can you grow without opposition? विरोध नसताना वाडोवंक जाता. So from now on, are you supposed to pray to God to close the test? आज जाऊन तुम्ही मागतात की देवा लागी परीक्षा बंद कर म्हणून. Lord, help me to get good marks, but not the test. Don't let there be no exam, Lord, but give me the mark list, mark certificate, देवा which I have म्हाका got बरे super distinction. बरे मार्क्स दी पूण म्हाका परीक्षा ना म्हणून अशें मागतात की. So some children are excited when the exam starts थोडी भुरग्यांक परीक्षा येताना बारी खुशी जाता, because they want to check what would be the percentage, तांकां जाय हांव कितले पर्सेंटेज म्हाका मार्क्स मेळटा पळोवंक. because they are studying. ती कित्याक ते शिकता. There are some students पूण थोडी विद्यार्थी आसात who don't study, तांणी शिकनात, and some students आनी थोडी विद्यार्थी they only cheat. ते खाली चीट करतात, मोस करतात. That means they cheat means they don't cheat in the exam, एक्झामार न्ही, they cheat in their own life तांच्या जिविताक चीट करतात. by studying that night, राती शिकतात, appearing for the exam. एक्झामाक They दिसतात, write all the good answers. तरी एक बरे सवाल बरीतात, They got good marks. बरे मार्क्स मेळटात. They never cheated, त्यांनी चीट मोस करू but ना, they still cheated the exam. पूण एक्झाम वेळेला चीट केला. Because after the exam, परीक्षा जाल्या after उपरांत 1 week, you ask them, एक हप्त्या उपरांत they don't remember. तांकां उडास ना. The exam is not for remembering only for that night. पळया परीक्षा त्या राती मात उडास दवरच्याक न्ही. The exam is for you to remember it for your lifelong. So when you're going through education issues, you know what you studied in school and you begin to practice it. कित्याक म्हळ्यार परीक्षा आमच्या निरंतर जावन आसा. केदाळा ते समस्या येताना कितें शिकला, परीक्षा केला ते उडास हाडूंक आसा. So many people study जायते जण शिकतात only to pass the exam. खाली परीक्षा पास करूंक. What about you, son? If we have to ask you some questions, important questions, will you remember? So did you cheat it? म्हळ्यार पास करूंक You मात did not cheat the exam. तू You एक- cheated yourself. तुकाच तू फटयता. Because you went to college so that you would be educated, that in your practical life in the future, when that issue comes, you will be saying, hey, I learned in the college to do this and this and this. Aha, I can do it. But if you don't remember, now in the same way, I study the word. त्याच प्रमाणे हांव देवाचे उतार शिकता, I preach the word हांव देवाचे उतार शिकयता for only that day. त्या दिसा मात्र, And the next day I forget. आणि दुसऱ्या दिसा विसरता. When the exam comes, त्याला परीक्षा येतात, it can come anytime. जावंक पुरो खंयच्या वेळार येवंक If पुरो. I don't remember, आमकां जर उडास येना then how do I pass the test? तर कशें हांव परीक्षा पास करता. So why are these charts and everything done? कित्याक हे पुरा चार्ट पुरा कित्याक करचे. So that you learn it, तुमकां शिकोवंक, remember it, उडास दवरूंक, practice it. अभ्यास करूंक. Now when the devil comes
with opposition, केदळा सैतानाचा विरोध वाढणं, persecution, समस्या आणणं, painful experience. दुःखीचे समस्या आणणं. First you go back, तू पाठी ये एक step. absorb all that. आणि किती असा स्वीकार करून घ्या. Don't open your mouth. तोंड उगते नाही करी नका. Don't move into action मग ऍक्शन करी नका मग by irritation. आणि इमिटेशन Give it to the Lord. री एक सोम्याक दिया Take from God आणि देवातान घ्या His word. ताची उतार Move forward मुखारे या to give the best to that person. बऱ्यांतले बरे त्या व्यक्तीक दिया. Now he was in a problem. पळया ओ व्यक्ती समस्येर आसा Because the camera कित्याक हे कॅमेरा is focused on this level. फोकस या हांगा दवरला. If we go behind, जर तर आमी फाटी येता we go out of focus. तर फोकस भायर येता आमी. He has to change it again. ताने परत ते चेंज करीचे. So if I want to trouble him, तशें आमी ताका समस्या दिवयेत. and people are saying, hey, what is the cameraman doing, man? आणि लोक म्हणटा ओ खाले करता कॅमेराकार. So can I trouble him? ताका आमी समस्या दिवयेत. Now I know what can trouble him. आता म्हाका कळी जालें कशें If he's समस्या sitting दिवयेत. there too much, तर तो चड वेळ बसून असल्यार are you understanding? तुमकां समजता. So everything you know, how can anybody be troubled? Because you know the system. कित्याक ते एक पटी तुका सिस्टम कळ्ळा कशें आमी हेरांक समस्या करियेत म्हणून. And I'm going on doing this. हांव हर एक पटी तशें तेणें येता. And he's saying in his mind, आतां तर तो ताच्या मनांत म्हणटा thank you Lord for making me alert. सोमिया म्हाका जागृत केल्यार अर्गां दिता. Thank you Lord for making me active. एक्टिव्ह केल्यार अर्गां दिता. Thank you Lord for teaching me how to adjust. कितें म्हाका एडजस्ट करून शिकयल्या पासून अर्गां Lord, दिता. I'm not going to get irritated. हांव गमान तिशी Let him do what he wants. तो कितें जाय तो करून दी. I'm going to bless him. हांव ताका आशीर्वाद I'm दिता. going to bless him. हांव आशीर्वाद दिता. I'm going to smile at him. हांव आसता. And I'm trying my best. हांव जाता तितले प्रयत्न करता. And he's looking at me and smiling. आणि तो म्हाका पळोवन आसता. Now when he's smiling, आता तो म्हाका आसतना what happens to my flesh? म्हज्या रक्ता मासा कितें जाता. Is he getting angry or now I'm getting angry? कोण रागार जाता हांव जाता की तो. Are you understanding? समजता तुमकां. Hallelujah. हालेलुया. Dancing is good. डान्स करचे बरे. But how much are you in patience when the dance begins? केदळा डान्स सुरू जाताना कितले तू सोसनी काय नसताय. And how much are you impatient when the battle begins? केदळा झूज सुरू जाता केदळ तेन्ना तू कितल्या मटार सोसनी काय आसताय. What energy you have when you dance? केदळा सकत असा तू डान्स करताना And you push everybody out of the screen आणि हर एक and you want to be on the screen. Now what must his wife saying? First of all, he's not going to drive. He has stopped his business those 4 days when I come. And after helping me, which is not getting any salary, he has lost his money also for 4 days. And then this fellow keeps pushing my husband. अरे एक पटी दीन आहे ते का तुझे बाईक पाय तुझे मोटर पाय तो काय बिल काट होते का Praise God. ट्रान्सलेट बाबा नाही ब्रदर सांगले अशे अशे विषयी ते 4 दीस जावन हांगा आसा गेल म्हणजे पैसे ना काही ना पूण आता वो खाले करना आसा ब्रदर म्हाका तिशी लोटून आसा दोस्ता म्हाका जाय जाय दोस्ता म्हणजे बाहेर म्हणटा आता काय 2 दिन आहे तो करता वाटे कॅमेरा दी घाट गंदी दिल्यार फ्यूज येता म्हजो. What I'm trying to say, you understand? हांव कितें सांगूंक आशेता तुमकां समजता. Praise God. प्रेज गॉड. Now this irritation. पळय आता इरिटेशन. Now he is not reacting. हांव प्रतिक्रिया दाखयना. Does the Bible say पवित्र पुस्तकां सांगता की by not reacting he should be like a doormat? तो रिॲक्ट करना तसो अर्थ तो डोरमॅट म्हळ्यार ते काय म्हणटात मॅटाक पाय बसचे मॅटा बरी की मॅटी म्हणटात की कोण नेर घाले. Does that mean
the person should be like a doormat? ताचो अर्थ त्या मॅटा बरी जायचे की Is he supposed to be active ताणे ऍक्टिव्ह जावंक आसा की or passive? या पॅसिव्ह जावंक आसा. If in the natural, So- he looks like a doormat. स्वाभाविक रितीन हांव डोर मॅटा बरी Looking at his body and looking at my body, is it a match? मॅचिंग जाता की आमकां एका म्हाका पळयतना दोन दिल्यार काय सांगू असा? From there. No, I'm just saying. Looking at that. But when he's not doing anything, he's keeping quiet, जर तर हांव कांय करना उगोत रावता it looks like I'm taking advantage of him. तसो हांव फायदो जोडटा म्हूण. Saying, आता लोक पळोवंक सगळे- दिसता फायदो काणकोणच्या बरी सगळ्यांच्या मुखार केल्यार मुजेच नाव पाड सांगू असा. त्याचे नाव आणखी व्हडे सांगू असा. सगळ्या मुखार केल्यार म्हजें नांव पाडा म्हणटा आतां म्हजें नांव वयर वचूंक म्हणटा Correct? वय गे. So he's saying, what to do? I'll keep my mouth shut. आतां हांव काले करता म्हजें तोंड दमता भितर तो उजो लागला, पूण भितर उजो आसा but from outside, पूण तोंड- भायल्यान तोंड दमला भितर उजो चलना असा. भितर काले काला उजो पडला. Now what about the strength? ते जाणा देवाचे दर्शन कितें म्हणटा He's saying, तो म्हणटा with all the trouble he's giving me, घरी एक तो समस्या म्हाका दिवन आसा I'm going to use the highest law. आतां हांव व्हरतो एक नियम There's no law bigger than this law. व्हरतो एक नियम उपेग करता. And this law in the kingdom of God is love. हे देवाच्या रास व्हरतो नियम म्हळ्यार तो जावन आसा मोग. So he's purposely applying agape love, तो हांव कळीत आसून तो आगापे मोग म्हज्या जिवितांत हांव because कार्यरूपाक घालता. love never fails. कित्याक मोग सलवाना केदाळाय. So does he need to operate on the highest law or the flesh? तर गरज आसा की ते व्हरतो उपादेशा प्रमाणे येचे या म्हज्या रक्ता प्रमाणे येचे. उलय ना जेवणाचा टाइम झालो गेले यांचे उलोवचे कसे बंद झाले पळय बाबा टाइम पळय 8-4 जेवणाचा टाइम जाऊ ना ना. आज 11 वरार जेवण. Many people are laughing because that lady said even if you don't give dinner it's okay. And they are laughing. Inside what is happening who knows? जायते जण म्हणतात And the one who said also who knows? So just because the dialogue is right, does it look right? Because the motive behind that is very important. प्रेज गॉड. Is that clear? समजले. So when you're going through a battle in relationship, केदाळा आम्ही झुजाक येता हांव संबंधाच्या झुजांत आसता हांव. you अरे हांव 11 वरां बंद करिना तिच्या पयलेच बंद करता. सॉरी हांवें खाली जोकान सांगलें 11 वरां बंद करता. तुमचे डिस्कशन सुरू जालें. I am extremely sorry. I did not mean it. Arey, what man? You also telling Zala to Ikrar. See, they're all discussing now. अरे हांवें मस्करीन सांगलें आता तुम्ही सिरियस कितें जातात. आज बरे बांगडेय आसात. फ्राय बांगडे हांवें पळयले म्हज्या तोळ्यान. ओडले तारले दिवन बांगडे म्हणटा. चिंता केले तारले दिवंक आसा आनी सांगला ओडले बांगडे. आणि पळयले सगळ्यांक एक एक फूल बांगडो. आता भूक लागली की ना. आता म्हणतात विकिया म्हणतात. हा ओय काय ना व्हॉट शी सेइंग. बांगडे खाऊंक नजो कितें का. बांगडे खाऊंक नजो म्हणला की तिका खावंक ना. तेका खावंक ना न्ही. तर तेच्या खातीर आमी बांगडे कॅन्सल. अनिता बांगडे सगळे कॅन्सल. अनिता पाप चिंता सगळ्यांकी बरे रुचीक जेवण दिवचे आणि ही सांगता आता बांगडे ना खात.
Praise God. प्रेज गॉड. Joy of the Lord is my strength. Did you understand what is Bangde? What she say? My God. Looking forward. forward. You close the class quickly. I'm looking forward. My stomach also making noise. Praise God. Baba, just change the slide, Baba. I just spoke that. What is the time? Suru zale. Huh? सगळ्या कळटा कोंकणी येऊन येऊन. Why she is laughing so much? तिने इतले मग असो ना आज फर्स्ट टाइम. She never laughs. Shall we start, please? I will stop. Don't worry, not at 11 o'clock. Okay, I'll stop. Shall we finish this? आम्ही अगदी आगे. प्रेज गॉड. Now, when a person is hurt, जो व्यक्ती दुखी नसा, is his heart broken? त्याचे काळीज तुटला. So, what is the medicine for a broken heart? जर तुटल्या काळजाचे वोकात किते. I am hurt, Lord. म्हाका दुख भोगला सोम्या. My heart is broken. म्हणजे काळीज तुटला. This person has done that. त्या व्यक्तीन म्हाका अशें केला. That person has done that. त्या व्यक्तीने अशें केला. I am in pain. हांव दुखी नसा. Now, look what God says. पूण सोमी कितें सांगता. In Psalms 147:3, कीर्तन 147:3 म्हणटा. कीर्तन God healeth the broken in heart. 147:3. 147 ओके 3 पपसाली काळजा तो बरी करता. अरे वाह. Popsali kalza. तो बरी करता. So anybody who is going through hurts जर तर कोणाच्या काळजांत दुख असा or wounds or offense or whatever, या गाय या मोंद कोण असा, God is giving you an assurance. पूण देव एक तुमका बसयता. When you come back to God, केदळा सोमेत तुम्ही पाठी येता. you repent तुम्ही पश्चाताप पावता and have a relationship with आणि Him संबंध दवरता ताचे सांगता and chooses to forgive. आणि विसवण करतात बोक्सोंगो. Not the doctor, नाही डॉक्टर not the doctor, नाही डॉक्टर but the Creator Himself पूण तुमचो रचणार intervenes मोदे येता and heals your heart. तुमचे काळीज बरे करता. He is the one तो जाऊन असा who not only heals the heart, तो खाली तुमचे काळीज बरे करता मात्र but नाही He also does the surgery आणि तो हरी एक सर्जरी करता and He also works like a nurse, आणि एक नर्सा बरी काम करता. putting the bandage, हरी एक बँडेज करता the medicine, आणि वोकात घालता and everything He does आणि हरी एक करता so that your wounds are quickly healed. कित्याक तुझे गायी बरे गुण जावंक इकी गुण जावंक. So this healing ये भलायकी is not only about the physical healing, जावंक पुरो नाही खाली भौतिक but also the spiritual healing, आत्मिकी भलायकी जावन आसा. also emotional healing. इमोशनल हिलिंग जावन आसा. Praise God. प्रेज गॉड. So emotional healing त्या देखून मोनाची हिलिंग इमोशनल is available आमकां मेळटा. to everybody, हरी एकल्यांक आसा. just as the physical wounds get dried. कसे आमचे गाय गुण जाता त्याच प्रमाणे. Now let's say there was a wound which was bleeding. पळया चिंती एक गाय आसा ते रगत येता. Let's say you fell down somewhere काही की तुम्ही पडल्यात and you scratched the skin. आणि तुम्ही ते करपिले No, सॉरी ये मार लागला. वय घसरून मार लागले And it started bleeding. आणि रगत येऊन सुरू झाले. After some time, the blood starts clotting. आता इल्ल्या वेळार रगत येत घट जाता. Have you noticed that? तुम्ही पळयला ते. And then the next day you see that आणि दुसऱ्या दिसा तुम्ही पळयतात and you touch it आणि तुम्ही आपटितात and you scratch it आणि स्क्रॅच करपयतात and you remove the
black thing which is covering. आता कितें काळे आसा तुमी काडटात What happened? कितें जाता जाणा The wound starts bleeding again. परत रगत येवंक सुरू जाता So every day you scratch तरी एका दिसा तुमी करपितात and you make that wound bleed again and again. आता परत परत गायावरवी रगत भायर येता Now the wound will dry up or the wound will get fresh every day and start growing Ata- on the negative side. आता तो गाय गुण जाता की परत जड जावन येता तो गाय एकदम फ्रेश Has anybody ever scratched? कोणी अनुभव जाला कशे पळयला की गाय जाताना करपोन 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 No, जड karpon, at least once. एक पटी Have you done? हा Did it start bleeding? त्याला रगत येता So every time you go and tell everyone, see what she did to her. You also scratch. See what Hillary, brother. हिला स्क्रॅच कर सेक्रेटरी असून काले करता मी No, I'll go to the father. Father, Father, bless. Why are you crying? Hasun, father. Father must have remembered something. He's crying. दुखा कशी आली हसून त्याला मला लागतं कच्चे दुःख I went close to me. He has got tears in his eyes. फादऱ्या बाग लागले उडासायला ताका लागले एक बोटी गाडी बेजाऊन पाय पर रगत ओळून पायान. हा, गाडी. So he was going everybody. तसे नाही हवा तो तसेच राहिला So you were scratching. ना ना हांव कांय करूं मागीर इल्लें पुसून इल्लें काले केलें इतलेंच दुसरें कांय करूं But scratching करू नये. ना ना Praise God. प्रेज गॉड So ask your neighbor, do you go to others and ask them to scratch your wound? तुम्ही एकामेका इसारा काले वचून हेरांचे गायी तुम्ही स्क्रॅच But what a beautiful program. Huh? Son is telling mother and mother is telling son. I don't know what they are telling, but both of them are looking at each other and laughing. Scratching. Zata ki na? So, God is the one who heals the broken in heart. कित्याक पापसाळी काल देव मात बरी करता And he binds up their wounds. आणि आमचे गायी तो बांधता But if you are still walking in hurt and offense, जर तर आणखी आम्ही दुखीच्या आणि मन दुखेच्या वाटेन असल्यार bitterness and unforgiveness, कोटसान आणि नाबोकसान and you असल्यार go and tell everybody what their people have done to you, आणि कितें जाला हर एकल्याडे वचून तुम्ही सांगतात instead of the wound getting healed, तर गाय गुण जावच्या बदलाक you're going on scratching तुम्ही स्क्रॅच करपून आसात and it starts bleeding. आणि चड रगत भायर येता Emotional healing कित्याक इमोशनल भावनाची भलायकी is available आमकां आसा अवकाश अवेलेबल just as physical healing. कशी आमची कुडीची भलायकी जाता तशे Now, this healing ही भलायकी does not take place as time passes by. हे वेळ येता तशे जायना तो Physical healing, after some time, if you don't scratch, it will dry up and get healed. जर तर आमकां भायर गाय जाल्यार करपी ना जाल्यार इल्ल्यार तेंपारी तो गुण जाता But the emotional healing पूण आमचे इमोशन आमच्या मनाची भलायकी of healing या फिली भोगणाची भलायकी does not heal by the time passing by. वेळ येता अशेच गुण जायना तो Because it needs a special medicine. कित्याक ताका एक स्पेशल वकात जायचे And what is that special medicine? ते कशे ते स्पेशल वकात You म्हळ्यार कितें? cannot put a physical special medicine. कित्याक आमी बायल्या गाया घालताले ते That वकात medicine घालूंक is a जायना spiritual medicine. ती आत्मिक वका जावन आसा ती And that spiritual medicine is ते आत्मिक वका जावन आसा when you make a decision केदाळा तू निर्धार काण घेताय to apply love in that situation. त्या समस्या वेळार मोग घालूंक एप्लाय करूंक Praise God. प्रेज गॉड When you apply love, केदाळा तू मोग म्हणलो मेडिसिन घालताय remember God is love. त्याक उडास दोरा देव जावन आसा मोग So when you operate in love, केदाळा तू मोगान मेटा काडटाय it looks like you are operating, पळोवंक दिसता तू काम करता बरी but God in you is at work. पूण तुज्या भितरलो देव ते कामार पडटा So when you're doing good to somebody केदाळा तू हेरांक बरें करताय and the motive is right, आणि तुजो उद्देश सारको आसा God gets into action केदाळा देव कार्य रूपा देवता and God आणि covers दे- the hurt.
आणि देव ते काले करता ते दुःख कव्हर करता And all Damta. your broken pieces, आणि तुझे पुरा तुटुले पुरा कुडके He begins to mend them, पुरा संघात हाडटा bring them together, एका संघात हाडटा and heals them. आणि बरे करता. Now remember, आता उडाक दोरा all of us have gone through broken hearts. हेरी एकलो तुटुल्या काळजांत आसात. All of us Hare- have experienced hurts from our near and dear ones. आमच्या मोगाच्या मनशा जावन हरी एकल्यानी दुःख अनुभव All केला. of us have gone through betrayal, हर एक आमका बिट्रय केला. and we have experienced tremendous brokenness. हरी एक आम्ही तुटुलो अनुभव केला. But remember, पण उडास दवरा hey, remember, उडास दवरा when God heals the broken heart जर तर देव पापसाली खालचा बरी and करता He mends those broken pieces, आणि ते सांगाता हाडटा that person becomes a champion. तो जाऊन असा चॅम्पियन That person becomes a champion तो चॅम्पियन जाऊन असा when he's applying spiritual medication. केदाळा तो आत्मिक वोकात घालता. And these spiritual application or medication, हे मेडिकेशन आत्मिक जाऊन असले now the same person who was once a time broken, जाऊन पुरो तो तसो व्यक्ती एका वेळार तुटुलो he now becomes champion आता तो चॅम्पियन in mending other people's broken hearts. कोण पुरा तुटुल्या तर तांकां बरो करसो व्यक्ती जाता. सांगात हाडसो मेंडिंग Did you hear that? What I said? हांवें सांगले तुम्ही ऐकले. So a person who has been practicing spiritual medication of agape love, स्पिरिच्युअल मेडिकेशन म्हळ्यार देवा सारकेसो मोग God not only gets into action, देव मात्र नाही कार्य रूपात येऊन ता He mends your broken pieces तुझे तू जे तुटले हे करता with the love that you have received. कित्याक तो मोग तुझे ते असलो Now you go and touch others. आणि तू हैराण कसून आपडेताना Now you are a champion आता तू चॅम्पियन in mending other people's broken hearts. हरी एक तुटल्यांक सारखे कसो तू जाऊन बदलताय. तू ताका कारण जाताय. प्रेज गॉड. Did we give them a good news or a bad news? आम्ही तुमका बरी खबर दिलाय की पाड खबर दिली. But not one of them are excited. एक्साइटिंग अबाउट Okay, बांगड़ो खाऊन माही राही परतन ये आएगी. हाँ? ओके तुमका नका बाकीची सांगतात बांगडे आप येतात कसं ते कांता असं जेसू आप येता लाईक दॅट बांगडे इतलं बरं बरं टीचिंग देताना बांगडे आप येता काही ओके लेट्स वाइंड अप टुमॉरो विल कंटिन्यू आम्ही मग आम्ही फाल्या कंटिन्यू करूया. बट डिड यू लर्न समथिंग किती म्हणे आम्ही शिकल्या होंगी काय म्हणे. अच्छा टुमॉरो वी विल स्टार्ट एट 8 o'clock. आम्ही फाल्या सकाळी 8 वरार सुरू करतले. I'll come and take the class at 8 o'clock हांव 8 वरार क्लास करतलो up to 9:30. 9:30 म्हणसर. Then we'll have breakfast and come back at 10:15 ताच्या पण ब्रेकफास्ट Or 10 o'clock. 10 या 10:30 वर येतले हांव. up to 11:45 11:45 म्हणसर. and then I have to run to the airport. कित्याक म्हाका एअरपोर्ट वचूंका Okay. वय गे. So for tomorrow, can you come early? तर फाल्या 10 विगे या 8 वरार. Can you come a little more early? 7:30 या. Can you come at 7 o'clock? They are coming 7:30. Okay, we'll come at 7 o'clock. 7. अरे पालच एक दिस ये नाही की काय का असून दे ना आम्ही करूया. ओ यो आयला तुमका येऊंक मेळटा मागीर ताका फोन कर घडे घडे 16 तू सुरू कर. नाही म्हाका इसका लागे 8:30 भितर पाव 8:30 भितर. हा त्याचा अनिटा आसा फाल्यां ट्रान्सलेशन 9 करूंक. o'clock भितर पावयेत. अनिटा कॅन ट्रान्सलेट. फादर आसा. हा फादर. फादर आला फादर वडलेर दिता ट्रान्सलेशन मागीर म्हाका उणे मेळटा फादरच पुरो ट्रान्सलेशन करता. फादर नाका म्हाका. फादर. Anita, you will translate? Ah.
सात वरा सॉरी हां फादर कित्याक फादराक सांगला न्ही फादर एकदम लांब करता ट्रान्सलेशन मागीर हांवें 4 लायन सांगले फादरान 15 लायन सांगले मागीर हांवें खाली हांगाच उबें रावूं यू आसला चलत एक दीस फादर कम सकड उभे राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे भाऊ मोगळा बापा फाटल्या 3 दिसां न्हू तुवें आमकां तुज्या उतरा मुखांत्र तुजी चड आनी चड वळख आमकां दिलाय आनी हाचे वरवीं आमी कुरपेन आनी शांतीन आमकां तुवें वाडशें केलाय. आमचें तें तुज्या उतरांची तान आनी बूक वाडयलाय आनी चडयलाय. ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आनी फाल्यांचो दीस थंय तुज्या हाती आमी समर्पण दिता. फाल्यां आमी शिकची ती शिकोवण ती बऱ्यांतली बरी आमकां तुवें जावचें बरें केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आनी ह्या दिसांनी तुजे उतरां तूं वेळ करसूंच्या मुखांत आमचें थंय तुजी वळख चडल्या तुजें मन आमकां समजलां आनी आमचें मन बदलूंक आमकां आदार जाला. आनी आमकां मात न्ही ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांत्र कितलोसो लोक ही स्वताची शिकोवण आयकोन तांचें थंय तांचें मन बदललां आनी तुजी वळख चड आनी चड तांकांय जाला आमकांय जाल्या. आनी हाचे वरवीं आमकां आमच्या सबार सवालांक जाप मेळ्ळ्या. दुबाव पयस गेल्यात सुडकां आमकां लाभल्या आनी पेल्या थंय आमचो संबंद चडला. पेल्याक बोगसूंक आमकां साद जाला. बंदडेंतले आमी भायर येवंक शकल्या. हे सकट तुज्या उतरां मुखांत आमचे थंय केल्ल्या तुवें केल्ल्या त्या बदलावण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आनी आमी आतां सेवंक वेचें हें जेवण तें कुडीचें खाण तेंय आमकां गरजेचें जावन आसा. तें तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून रांदिल्ल्या आमच्या भावा भयणी पासून आमी तुका अर्गां दिता. तशें आत्मीक खाण तुजें उतार आनी येवकारिस्त आनी तशेंच कुडीचें खाण हें आमकां आतां तयार केल्लें हें सक्कडें आमी सेवन कुडीन आनी आत्म्यान भलायकेन जिवन तुका आमी साक्ष दिवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता मोगळा बापा तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.